Nekako džiberski. A nije toliko džiberski, meni su kulturni. Hajde. Spreman? Spreman. Dobrodošli na naš novi vlog. Upravo se nalazimo u Porsche Cayenne Coupe i učestvujemo u H+ rally. Kat. Što sad? Ovo će trati. Kraj mene je moj prijatelj Tarik, koji će sa mnom provesti ova 3 dana. Jutro smo se u 8:30 okupili na HIFA Petrol u Vogošći. Tu smo imali briefing gdje su nam otprilike objasnili sva pravila. Također smo imali i doručak i svi zaljubljenici automobile mogli su da posmatraju vozila koja učestvuju na H+ reliju. Nakon toga smo napravili defile gradom uz policijsku pratnju i nakon toga smo bili manje više slobodni. Na autoputu smo već onako otprilike testirali ko šta može, šta predsad, jel? Ne. Ovo ostavi. Na autoputu je bila ludnica. Dinamična vožnja, nije bila ludnica. Iz legalnih razloga, ja mislim da ne smijem navesti koliko smo vozili. 120. 120. Ne. 120, sve po ograničenju, u koloni, jedan iza drugog. Je, strogo po ograničenju, 120. Gdje smo došli gorivo? U Žepču, jesmo u Žepču došli gorivo? Jeste, u Žepču. Znači, Sarajevo, Žepče, 66 maraka goriva, eto, toliko brzo smo vozili. To je. Voli popit, voli se popit. Voli popit. Nemoj tako, mi smo fine momci. Smo uvijek znali šta valja. Porsche, Audi, 1.9 TDI. Malo prije smo se svi okupili na benzinskoj pumpi i sad u konvoju idemo prema graničnom prijelazu gdje ćemo svi skupa prijeći granicu. Biće jedan poseban izlaz za nas, tako da ćemo malo brže prijeći. Inače ne idemo sve vrijeme u koloni, nego je vožnja onako poprilično individualna. Neko voli da brže vozi pa ide brže, neko sporije i zato smo onako poprilično razdvojeni, s tim da imamo lokacije na kojima se skupljamo u određenim satima. Upravo se nalazimo na graničnom prijelazu i čekamo da nas puste. Iskreno nisam siguran šta se dešava, nadam se da ćemo brzo proći. Sljedeća destinacija nam je staza Grobnik koja se nalazi blizu rijeke. Ja mislim da nam po navigaciji treba 4 sata, sad je već 4. Ja iskreno ne znam kako ćemo stići jer smo agendu već probili za neka 2-3 sata i u prethodnoj agendi je već bilo knap.
iz prostog razloga što je staza Grobnik bila alternativa. Prvobitno smo trebali ići na Navak u Srbiji, međutim uslijed čini mi se popravki na stazi nismo mogli otići, pa su kao alternativu odabrali stazu Grobnik blizu rijeke, pa je cijela današnja agenda onako bila pretrpana od početka. Međutim, kako je bila gužva u saobraćaju i kako se konvoj onako poprilično rasuo, morali smo čekati da svi učesnici dođu do Banja Luke na mjestu gdje smo imali ručak i da se svi okupimo. To je onako dosta vremena oduzelo. Ja se nadam da ćemo stići na Grobnik, ali kakve su šanse? Teško. Upravo smo stigli na naplatne kućice, tu nas je policija sačekala i sad pod policijskom pratnjom idemo prema Zagrebu na autoputu. Znači, koja nam je dozvolila je malo dinamičniju vožnju, a da je legalna. Tako da, jedini problem je što nam se stalno ovako ubacuju. Kvar je malo kontinuitet konvoja, ali je jako zabavno. Za pošćana. I ne znam kuda vozi 200, ova tuga iz Porschea, pa da su... Došli smo prije otprilike sat vremena, ali onako, pošto smo svakako malo kasnili sa agendom, odmah smo otišli na stazu. Nisam stigao baš da snimim video, tako da sam snimio tek nakon što smo sišli sa staze. Bilo je zanimljivo. Razmišljao sam da li uopšte da idem sa Porscheom na stazu, s obzirom da je zaista veliko opterećenje za vozilo, jer nemam namjeru da poslije ovoga moram mijenjati kočnice i gume. Tako da sam uradio samo 2 brža kruga, jedan krug hlađenja, ali je bilo stvarno zanimljivo. Vozi. Bake ga ne vadi. Gas. Jebi. Znaš koja je možda najljepša? Ona s tuđim autom. Ali iskreno, s obzirom da je SUV jako malo body rolla ima,